amasa penin imang pau Jesus Christ happy na unpiwa tunga ngom tahen lungdam tunin kami biain hi sungahi khat bei na lut hun lai ta ke yong khat bei lut hampha ki sama maing sian thupa gospel ichibang hi dei sana sepa siam boy te tungton katan bana lote zala hi gospel tunia te chipang dinga kuntum hat kamu hi kakipa a Manipur Evangelical Lutheran Church kapol piu si le tangin na un piun zomi laizom Christian Fellowship Atlanta te zana salam kang bol masaw hi lungdamei ke sau ping ki genon siwangin te chipan na yong hun ta khop mayin ke yong te chi neu khat pang mong saming ke ma hi na hal khat kang gen dinga kang kal suan dan kang gen dinga ta zo chiang le pasienin ei zomi te ei lam sang dan thapia na ten khat ten ni kang gen dinga pasien thu sau pi da kal khat te chi pan na ding hun pen hinon sam si anin hi zong le lungdam ma ma ing tu ni chi bang dei sana ei ten zong America ka ma i bia in sungma i pasien i phat thei bu hi nu te chi pang pan lam sang den ke i chi chiang le hi America gam zong mang pan e ya di nga bol hi chi tampi ka lungai to na no ma hi bang te hi le ke ma kang ki gen ma sa di nga Bishop Mungno ki chi chiang le atam zo in Roman Catholic te hi ba chi nei na ngai to zela ka bi he Roman Catholic bo Halloween Bishop chi chiang le ai Protestant Bishop jong om the hi chi hi nei mu nau akhat na hi ding in ka ngai tua pasien in ei zo mi te ei lam sangin Burma gama Bishop le khen thang ki chi khatomin unau Roman Catholic te hi a anathei rongom wau te India gamlanga Bishop khatom kia a to pen ke hi a Roman Catholic Halloween Protestant hatwom Lutheran hatwa ma ki patsa sapwa ma ki patsa ka hi chi kang gen no ma hi to yo chiang le Bishop ki chi chiang le hi Bishop ki chi hi Roman Catholic tia a hi lo dan tu ni thei ding lai zom ten nom tu ni na tha in thei ding un ne hoi sa Bishop kamal ki chi chiang le hi lai siang tho kamal hi zo hi chi hi tu ni punau te punga zo hi te chi ka pang no ma Greek ha ma pat sa ki la hi a Bishop Episcopos ki chi hi Episcopos ha ma ki le chiang le hi overseer chiwanin overseer hu e ha min hi or pi lam kai chi na hi ka mi first Timothy alien thumaneu khat ai lo le Philippine alien khat aneu khat a jong mu the nom ba lai siam thong kamali Bishop lai siam thong sunga acting omlo pen hi bob ichi te moderator ichi te executive secretary ichi te director senior pastor ichi te om khollo lai siam tho sunga om pen bishop pastor evangelist missionary ailo le teachers sie ichi te two hills ichi te lai siam tho deacons donin ve in maya upate na dinga a betsu anem tek okay dai le deacons ke cha lai siam tho sunga deacons so mai lai siam tho sunga deacons omin to Greek ha ma hi diakonos ke chi ai to pen hi servant chin hi sa pha min akilea e ha min bang chi ni gen dei ma suana sem chi na hi deacons chi ko diakonos chi na ki gena evangelist ke chi kia kerusko ke chi kia to ami ko bang chin to proclaim the good news to hoi to pha te tang ko pi de apostle ke chi kia apostle ku apostolos apan ke zakia jesu na zoi som lani leitung bu ba hin na thu pha gen ni prophets ke chi om kia pasien kam thus say the Lord mang pa na gen ni to pan gen ni cha an again kam sang bol ni chi te ku prophets na ke chi elders ke chi anom kia pol pi upa chi te ku pa e ham za hia to mi yong ku presbyteros ke chi Greek hama ama te yong ku khat tu ma pol pi upa chi te ku hi ta yo chiang le Bishop om kia lai siam tho awon a reference pele jong hun sau ye manin Episcopos overseer Bishop ki cha pol pi lam kai chi na moderator chi ho pop chi te director chi te lo lai siam tho kamal hi zo Roman Catholic ti a hi si hi chi hi again no ma Bishop pan ken kadin across amu chiang le azau kia wa Catholic ma hina ba cross jong o e chi wa hi
cross hi Catholic tia hi lo hi cross hi tami lai zom Paul Peter ta cross lien i khat rong i tawa ta cheng le ta na jong ne cross oma bie na cross oma Roman Catholic te i pe mo di ma no pe lo ding hi cross hi ya hi cross hi tami cross no om si le lai zom Paul Peter lo di ran hi pastor pa ka gol pa in Jesus Christ ki pakhat nom si le ei loi ba ichi de o achi de dan manga Jesus Christ ki pakhat le o Calvary hang o cross nom lo le America lai zom Paul Peter bien so nga bishop te chin ding lo di ni se cross a hi tu ni again nom cross ingai sam pe de ke ka khut si ba jong cross ka bol hi ka cross a cross ka bol hi I han mo la jong cross ki ani hi I bien tu ma jong cross lai siang to jong cross tu mong lai siang to sunga ei ha min sing lam te hi cross ki chi hi tami cross no om lo hian len tami cross hi tunin I man pa Jesus Christ ta nak sing lam te na ki khai lo hi le nang le ke ta na ki mo khol si nga hi tami cross te chi pat na chen tunin yoma cross ka o chiang le cross no o chiang le Roman Catholic ai lo hi mi siang tho Paulin cross tu chi lo suan ding bang ma ka nei si hi chi hi hallelujah cross tu si lo a line I theologian a line I qualification I doctorate degree a line senior pastor I sep na bishop hi na te mi ma ya jong again nom mai te I thu gen te mi siang tho Paul pil ma hi ding ya mi siang tho Paulin cross tu chi lo bang ma suan ding ka nei si hi ala chi ai ko chi tu banga cross minded cross lung tang an nei mi siang tho Paul mun khana again na bang chin again ne chile tami cross tu chi lo mi pilte mi mote tami hi leitung mi te ring mot na thua hin ei hun dam na suata na nei te ding in pasien sil bol thai na cross a hi che kya hi mi siang tho Paul ke ra kalung na khoi ma cross tu ne kan gen lai la ka message ong hingal di ke sermon pe lo di ke yong te ching panglel ding in ko cha zo di mi siang tho Paul in cross tu na gen na khat alam nang ka sa khat chu we preach Christ the crucified as ya hi lai ka sa ei ha min hi bang chikile le hoi ka sa die cross a ki khai lia pa thu gen khayu sing lam te a khai lia pa thu te chi pang te ka hi woi che a chi sa hoi da sing lam te a khai lia pa te chi pang pa ka hi che a ki phat sa dan chu cross a ki khai lia sing lam te tu a ki khai lia pa thu te chi ka hi he che imam pa Jesus Christ ma in tam lei tu an len line cross thu bang chin na gen khai lung in na gel khawai unaw te lai zom te mi kon zom kanwa ang zui no ma hi le a cross in ki pu hen chi hi hallelujah the word of Jesus Christ kam mala hi again hu mi kon zom kanwa ang zui no le if anybody wanted to follow me let him carry his cross and follow me mi kon zom kanwa zui no le aman a cross in ki pu hen le kanwa ang zui he Jesus kam mala hi tu pi sai koi zong across panom lo te ku kanwa sui ta hi si chi ai ke cross lampi hinna thuta hi jesu na chi ai to jan mi kon zong kana sem no ma mi kon zong ke ku ngau no mai le ta mi cross in ki zuen chin jesu ai cross thu tam pi la om ding khat dei nin tulsa a MZBC te ku nga ala sa khat hi kalunga khoi ma thu gen na hunang piwa pa tulsa ten to na ka gen na hi ala sa un kalunga khoi ya game kam a che hi to cross game kam te ku thu bi ka sa hi English ama the racket cross a chi ku hi mai ding ka ngai to ai tami cross ken len den ning a che hi len den bang tu den bang phun nói lo in tu den bang tami cross ken len ning ken ka tu ding hi tami cross pen kem kam hi song le ken phun lo in ka tu ding hi chai zo la po tu ten ko India laga ei zo la ngen tang in hi e ka sawa ma tha min ka sawa pai te ha me gang te ha me pai phe ha me chu chan pur kam pen ei India ga ma chu chan pur pen Pentecost kam ka chi wa ham zo sia ki thei le hi din zo pan zo ha ma ki gen pan sim ha ma ki gen pan pai te pan pai ma ten ma ha ma una ki za siam la po siam ngen
la sa siam nge nahi da nai la apu pen nong chu ka thei sia la phu tu ten hi cross ana tap na thu pi ka sa mang pa cross ka ngai sang pen sil ram ting sangin ken ka ngai sang pen o ka dam na cross o ka siam tan na cross o ngai dam ka tan na cross o ka hun dam pa o ka za na cross o ngai dam ka tan na cross hi la phu tu ten na phu hi lo pi ka sa ei ma sanga hagau lama hi pian thana na nei ten a na phu hi ka van gam in zol lampi cross hi khumi lo lam dang om lo khumi lo lam dang om lo tuang tung lo ding ka mang pa in bol na a cross in na lam ka zui khia le ka van in zot lam cross a hi ka van in zot lam cross a hi ta me cross lam pi ka zui khia le van gam ka tum si di chi hallelujah ei line cross Roman Catholic ti ai chi chi na lai di no chi lo di ei idam na cross a hi ivan in zot na lam pi hi imam pa Jesus Christ sing lam te tu nga tat na ei na siam na cross a hi chi hi la po tu ten hi an again colons lai siam tho tam pia mu the nom kya hi ta ya tabi cross symbol the na tabi cross dam na la po tu ten khan ta noi ke dia dam na khan ta noi ke dia dam na kamang tu pia chiam lo chi tabi gospel dam na khu tabi healing power khu coming from the cross a hum ki pan hi cross a pat sa hin tui hum pu hi to ya la po tu te in tami cross si le ke he ya kom de an si na ku cross tu tang tu sau pi gen ka tang in a je chu lai siang to mun khat si mai te chi ka pan mun na khatom na lai to mi lai siang to hi tu nin zo mi Christian lai som fellowship te ku nga hi ken kres nom na mama khat le ke ma ki su hat na mama dim khat a jong ken jong hi kanat te lai siang tho khat ya to pen Rome alian thum aneo song ni le ko Rome alian thum lai siang tho toi zo sian nen mun len na chang le no lai siang tho toi na sim bo ka chi le jong nang pan pi di mun de hoi ka sa ke ka lai siang tho toi na sim ba ziu te pasien gu na sao om hi sam lo e zentel te a jong a hi thuaya a je hi pasien khu zentel te pasien gu ziu te pasien gu na sao ama hi lo ve zentel te a jong hi thuaya lai siang tho sim mak pan thui tan sia la ding so sa ta hen ta na ei lai siang tho toi na wa bang chi da ge nei khat in to naw mu ma sa pe ta sim di Tedim lai siang tho so sim mo le kwai Romalian thu man el som ni le kwa pasian in zura mi te pasian pe ka hi hiam zentel te pasian zong a hi hiam a hi ma hi pasian khat bek a om le zentel te pasian zong a hi ang pan tu pi na tam ta hen zentel te ki chi thei na wi mo ei ho ta zentel te ei zentel te pasien hi je mu thei lai siang tho mun khat ka sim nom kya sa am ke ma lai siang tho toi na kam sim le li nga kila na mu lo na mi pi te amang thaya hinan le dan zui mi pen aham pha hi thupil te alian som ni la kwa aneu som le ge hi te din bible ang sim jiao kya ma nge ke man pasien lam la na akizui lo na kama gam sung mi te pheng tat ko pu hi pasien thu kham azui mi te a hi le alun da mu hi pau na alian som ni la kwa aneu som le ge gila na mu lo na vision ai lo le acha ima adim ten kasun mang chi te dream kasun mang tup na ngim na lunga gel na nei sun mang i jong i chi wa ei pui paten kasun mang kazan mang chi khatong an again ma wa to ami hu ding in kangai to hi tana pau na te thupil te lian som ni le kho som le gen na where there is no vision the people perish vision mu lo na thei lo na tup na op lo na mi pi te mang tha hi che hi tam na sun mang dream na om si hen len
siapa mo sia nuo mo mi piten napan pi sian len angai ko nau a vision ana ki thua pi si le tang tung lo ding hi ba mi tup na ki thua pi na mu lo na ana mu lo te in anggen hiadu atup na asun mangu azan mangu ta sa to atup na to ko hi vision ki ji ei sa ma sun mangi chi ko ba mi he chi hi iken mo mai nami america gam hi vision to ki phut khia america gam hi chi jong nunga tang mal te nu pi pa pi ten i thei ding in teng khat teng ni ka gen no ma John Adams ki pa British ten thong in panal ha khiat lain nam thu pi khat piang ding hi chi lain mi te na nui sak wai a chi zo kum ni in kum sang khat sa sagi som sagi le ni in Washington DC United States of America pian hi hi sang khat sa sagi som li le sagi in America na pian hi again lain mi te nui sak hi izong le dream vision tup lengi anani hi chi ko again nom na hi John Adams ki pa pen the first vice president America gam pumpia president vice president masa pe nei ama masanga president ding in aman Washington DC a koi je wa hi America gam po ding in te tunin leitung gam tampi om se ta jong le America chi lo asum tunga pasien min akilo om lo hi Washington DC tele John Adams ten America ko na phol vision tuk na lien pi tak te to ana phu wa hi to chima bangin college principal khatin hichin ana ge na hi ei Burma gam langa lai gel kim ki chipa khat lai gel na khat jang kana sima to yo cheng le outbreak morpher ki chin hi vision poi mo dan sun mang poi mo dan thu ana gen na hi ana jong na gen kha lam nang ka sa hi bang he chi a hi le America tu banga akal suan hichi banga akhan to a pe su a hi le kum som nga chin masangin mi hing te wal maya leng ni chi hi college principal pa vision college principal pa sun mang hi sang nau pang te ku nga college student te ku nga America ben khang to ma ma in tu nya khang tha te hoi ta hi cha hi ang to pe wa hi le kum som nga masangin mi hing te pen van li la ya len lam zot ding hi a chi le Bishop Wilbur Wright ki chipa in amahi bangding ama he ki chi le chindan kindan di lo nang ki chipa wa chi Bishop da te Wilbur le Orville ki chi ko amani ko Bishop tapahi Bishop tapate gelin apa ku nga gel line apa Bishop in amahi hizong le tupna ngimna vision aneji in Milton Wright ki Bishop ama Paul P. Pen book United Brethren Church ki te ko hi to lai Bishop nom ta hi Catholic te koilo Brethren Church te Bishop pa ko Right Reverend Milton Wright ki ama ta te ni hu Vallen America gam leitung bu ba Vallen siap masape Wilbur ki le Orville ki tunin right company julchin aviation internet aviation lururchin Wilbur le Orville Milton Bishop tapa hi chi na muri ngwa internet tung tonin na muri ngwa ho sau gen ngai sian Bishop in a vision pha zo lo apai na vision amung zo pha lo college principal pa in sun manga anani Bishop tapategel Orville ki chipale Wilburin apa ko again le apan sara Bishop pan sara hizong le atate gelin sangkhat sakwale thumin van len masapen ang len thiewa tunya kol gama par sa America ing tu jiona America par sa India gama ilen na leitung pumpi ilen na van len hingbol masapegel sangkhat sakwale thumin van len ang bol masapen tawa hi thupi kasahi tup na nei te ngim na nei te pasianin alo chin sak atang tum sak thupi kasahi
ตัวมีหุ่นลายไอ้โซมีกิจเตบาร์มาอโมอินเดียกิจเตนดอกเทขนายสิเวอาร์มสตรอง W. Armstrong ฮับปี้อาลูดลายฮับปี้อาอินเดียเตนโฮเทลไซน์บอลเจ้าตาจิวละเทซัมซิงอินเดียเตนจูฮับปี้อาโฮเทลไซน์ฮอตไซน์จิวไดอเมริกาเตสมบังจิเลอากินเทเดียจินฮีกอลเตนโฮเทลนบอลเจ้าตาจิวกะเทซัมเซียแอดวานซ์มามาคันทรีอาเตนฮีตุนินลายส่งอูเลนาวนูเลปาเตตุนินกังไวหานุมจูบังเฮจีอาฮิเลเตจีกับปัญหากังไวหานุม cross สิลบอลเทน่ามังยิลสิอุนเลน number 1อ่ะก็อุนเลน number 2น่ะ vision ตุบเลงิมซุนมังจานมังหิงในอุนเลนอ่ะ number 3น่ะ passion อเมริกาเต super power ต่อยสักเลยตุงปุ่มปีอาตุนีเลยตุงปุ่มปีขุดอาต่อยอเมริกา government asum lutungwa pasien min analo Amerika gama teng unaw zomi lai som teng Amerika te pasien hu ei zomi te pasien hi chi mangil sikun ipil na isiam na to kol gama patsa Amerika a dia in lady hilei imangin dong man phozong nai si ai sabham to qualification to degree to Amerika len som ding chilei visa jong jong si ai mang pa pasienin ei gol sol nomin ei dom sang nomin Amerika ai tunin iham ipau ma to iphat na to tunin Amerika sunga sapten analam bia in sunga ei ma ha ma to pasieni phat thei jen pasien min phat dom ta hen hing mangil siun ziute pasien hu ziu tiang en na sawama rom te ki bil sama ma rom te ki thupi sama ma misiang thong Paul Malang Jervin do you think that ziu te pasien ngin na sau zentel ti ang hidi amaman answer pi hi misiang thong Paul in aman question about it aman answer pi kya ko bang he chile zentel te pasien lo tam ni chetana sia panang ang sim te di Bible kitchen ka sa ko hitame hi mama zentel te pasien jong ahingye zentel te pasien chipen nang leke sidang nam nang te pasien jong ahi henin eite gol zolding in jong awa na miel tuan nai lo hi hallelujah zomi te puiding in pasien hu alam dang nai sia Amerika te bie pasien hu zomi te bie pasien jong hiya ziuten ana kinei sa kapasien ana chipen jong zomi te pasien tua hu number 1 a in koile solovin Amerika gama tunya khai chimasa vision nei dinga alut masa Paul P zomi te solovin Amerika United States of America president jong na taten president tu siachi let man da thuang ngam dei no ha ham deu dan let man da bol ngam dei itate jong ni khat ni chang officer hi the itate jong ni khat ni chang le mi bom te Barack Obama in tunia president of what ai le zomi ten zo ta ten ni khat ni chang le America kama official lien pi khat go ba chi ka vision he hallelujah mang pan thu bai pe tao he mang pan thu bai pe tao he chi hi nang le ke til na America leng di le ta za mong mong Burma patsan Burma kama I ni lo zwa le yong ta za tung zo si ai itun zo na pen mang pa pasien in ai lam sang nuam hi mang pa pasien ai tong sam itate pen American zo ta te American zo ha le suan te America ga mang pa nu tor sangi zo gam zo le zo mi chi chi bangin tunin mang pa pasien in nang le ke ya di nga ai chiam gam America gam pen I zo gam so sain America ga ma sap te bia in hoita architect ten analam pen nang le ke bia in so sa pasien ai omlo om sak pasien ei gol zol pa pasien pu zentel te ziu te pasien golon zentel te pasien ei zobi te pasien Amerika dom sang pasien jong hu nang leke ei dom sang pasien hijen vision tup lengim nein hingkal suanun len mang pun len ika ipal te tu son ta son ten lovin zolei tang bang tabin
zomi te ni khat ni chang le America ei zong office nga I ham to application ki gel ding hi lasa atom na di pen na kang gen nom na vision is a must, vision is crucial, vision is essential. Ei ham ba ki che gen tri mo an le thai dan ki leo America ga pau ta te ke sa bam no siam sing vision is crucial, vision is a must, vision is essential. Ta tup na ni kal suan mai tup na ni tunin zomi te lai zomi te kwa te ji kapan na vision ni hin kal suan nun mang pa pasien nang le kei pui ding in zong a hi na tul ngai lo he is still the same yesterday, today and forever. Ama pasien zani tuni tang to na ki khel ngai lo pasien in zomi te bual zolin om pita hen hallelujah.